Ingonyama yomhlaba yenkosi Mswati wesithathu itheleke esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport itolokusihlwa lapho beyikadze ibuya khona emhlanganweni we-11 lokungumhlangano lobitwa nge-Heads of State and Government of the Organization of African, Caribbean and Pacific States lobukadze ubanjelwe eMalabo, Equatorial Guinea. Ingubube yomhlaba itheleke ihambisana nenkhosikati Make uLampikiza lebekadze apheketele sona selo semhlaba kulo mhlangano lobuhlanganise bona-ke baholi bemave balesigungu. Kanti-ke imbube yomhlaba esikhumulweni setindiza imukelwe ngumbutfo wetekuvikela lapho ihlele khona lo mbutfo. Kanti-ke lebekadze bahlangabete sona silo semhlaba bafake ekhatsi bomake amakhosikati Sigodlo bantfu benkosi kanye-ke nandvunankhulu welive umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini sive jikelele kanye-ke nalabo lababuke imibutfo yetekuvikela kuleli. Sive besikadze siphume ngetinkhani kanzi nenjabulo beyikadze isetulu kiso sonke sive lacwebetelako solo avule njalo ngawo umgubho ngomukela sona silo semhlaba esikhumulweni setindiza King Mswati III International Airport lapho khona kube sekuchukelwa khona esigodlweni eLutsidzini lapho imbube yomhlaba ifike yabika khona ngelihambo lwayo. Baholi-ke balenhlangano base bathosa livu lakangwane alibe i-champion yalenhlangano yalokumobilize yalokuqokelela kwemali onke ama-member states angu-78 asahlangane ongana sibakangwane nje zababhalela bonke lamave langu-78 emva kuba sokutholakele umuvo ukuthi kunesikhebesi kule nhlangano kune-agenda kulo mhlangano i-item kune-agenda lesikhuluma ngayo lesikhulumisile kube esigabeni sekutheni kufanele kureyizwe imali nembala letitawusapota lenhlangano beyibonakala ukuthi inesikebesi ne-secretariat asayikhona ukuyimaneja kahle. Uhlangene-ke njengoba sivele siyi-champion alenzamba kwakhulunyiswana lokuhle ukuthi uma kulo mhlangano siphumile nemali nembala ukuthi nasikhulunywa ukuthi siyim-champion sihambe embili bonke sikwente by example kube khona lesijikijilako esivivaneni kwase kwamandula-ke ukuthi nalo naye wangena njengoba nje silithi sajikijela esivivaneni imali engangako-1.5 million euros iyajikijelo esivivaneni hawe emaveni konke asayangiloyo ayalandzela. Ngikhimbali Mavuso endzabeni lemsakato echannel yeMaswati nginakhanyisile Mabuza esikhumulweni setindiza King Mswati III International Airport.